Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Nul. Mat, umpat batakun pang. Handak batakun apa Nul? Mat, artinya ali nintu keluarga kalau Mat. Hiih, kenapa Nul? Di tahiyat akhir kan rancak ta baca wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim. Siapa ali di sini Mat? Amun ali sayyidina Muhammad nintu Banu Hashim wan Banu Muttalib. Amun ali sayyidina Ibrahim nintu Nabi Ismail, Nabi Ishaq wan keturunan keduanya. Macam nintu kahmat. Alhamdulillah bertambah ilmu. Mudahan berberkat. Amin.